ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kakhon hinyotrap National Awakening Movement State Youth Wing kala aipor tangapo arwasaw kenta yakini Grims Hospital Shillong panpendam no mardor ya kontrak jong Abhishek Singhania hakbede bagajing yo kontrak hak laundry department jogani ka hospital. Haukerwo balapha shigala pathai kubor hakash phautrik naitung alachar phosau ringkat baka video blurring durhi degit khat jonga seng u Eric Tandon boxware with state president jonga khnam youth wing la berngam baka seng kan khang tala yak laundry department but ben ujoru dak e jahar namar baka Nigrams Hospital klapin khen yak trading by non tribal regulation ka khandais pasan phosau Mentasi nak kalian juga ka khenam sti igi lawan mandi seksien hangni hapo Nigram Hospital banyakran halor katu ka kam jom Singhania habai dei ka junyo kontrak tu ya ka laundry department aku mencupai kinjat kini kinjat benai baladap nak kalian kani hospital Nigram kala khot ya jing thap tendor thamai habai dei ka laundry department kat kum ka jinun kam ya ka man power supply ti nak pedeng babun mut ki ba apply kani ka ya kini ka jing thap tendor kani kam hendrai haringkat jinun khasi hendrai kani kam la yo dong Singhania ubadai barjala but wa kabalingo ru ini Singhania ship na don with ka valid trading license ka baidai ba tik habaidai bat kaman power supply tik kum ka seng hapang yo jingtip ya kani ngila wan report ngila wan mi shani bani kundu ya deputy director admin bani akran but nakaliang deputy director admin ulaong ada uniu Singhania umla ban submit ya ka trading license jungu hapo arbanai nakaliang ka Nigrams kan sa cancel no contract jungu tikumtahi masendap nang jungi ngila ali kundu sawat ru ya CM ka PHC ubak niat 6M harkat ka city bat ngila thok shai kedar ka city ru bakum ka seng dawa jur ba umdai ban issue trading license yu ni barjala khnang ba kani ka kam ka ba dei ba laundry department kinyo khasi te kumta ila katuru yu siam ba limba ka trade department kidai ban ni hani gram ban sange no kani ka kam ba uri Singhania kontrai namar ka long ka bian namar kam shim la dan ya ka balik trading license te kumta ru ila kantu ya ka disconsil ba kadai ban ho city kabashai shau deputy director admin ba nakalian council kan no ai ya ka trading license shau ni Singhania nang kani ka nakali kani Grams kala ban cancel no ya ka ya kontrak khnang ba kila ban phat thamai hendrai katung ka jingi jongi mantala ajendap kumbalai banai i ba kanu kam khamshim saiso ba nakalian ka council ka i ka khamshim la le yai khamshim wal pensange ya kani kam te menin kasgi ka khnai terik ilalik banyak kundu ya ulai sa hante pon si council banyak keren budien ya kani kam hendrai habang ilai keren ulai set officer jong ka department ni sutu ba nakalian jungu shim lala bani namaru don kam ya ka higher 30 na ki banalor tikom kaseng hi ngimla macam 50 na marisi genu kam bangila shim ngin pendap baik Pak Menteri Kesini wan yang saksian di po Nigram Hospital bani kundu ya deputy director admin Henry uniu deputy director admin shim la don tinggal ya bani kundu no ya di bakham dit po jumu ban pentep pa kum kaseng hi ngi iPod aku saw kota ya kan Nigram bak cancel no ya kani ka kontrak jong Singhania namar kawai kalong bai shim la don ya ka balik trading license habede ba kaman man power supply but kum kaseng la da aku aku kota pimle ya kani kabangi dawa pakin cancel no kaseng kan sa shim ya kasinjam kan sa khang ketalai te ko laundry department khnang bakam na sange no bat kumjuru harangkat ka FIR min file ya ka Nigram bakal pen violate ya ka trading non tribal regulation sejak nespa santusau